van tong official channel thir tu te voin khuang choi thla ni som pariat zirtop ni kumsang ni som ni pali hian du sakna chibai kan bu ka cheu tuntuma hian nimin lama power and electricity minister puev roding lianale ama zui tu te Assam Rifles lamin andan buai thule nizan lama Assam Rifles lam power supply electric current off sak kat sak anni thu Mizoram titi ber nimek chungchanga Mizoram kan senior journalist puwan nei thanga thuziak tharber hi mipui hriata amarem ti nain kan rontar langdon ani Assam Rifles le PNE minister inti buai chan mipuin inrin siak ti thupuya aron manga nimin lama PNE minister puef roding lianale ama zui tiu te Assam Rifles lamin andan buai thule nizan lama PNE minister thupek anga aizola Assam Rifles power line kat ani thu chuan tukin lambo ruak alu ne hlea he thil thleng hi engea chan nipuin kanin rin siak meka hetiang hi kan thudon le hriat dan ani nimin jing lama minister le ahoten kolbem khuwa an chua san tur chu pilot ten ma an ruaya Assam Rifles ten khodaya check gate an siama chuan havildar pakhat le constable pahni silai keng lote an lo duty a check gate chu pilot te hian an tlan tlang maya an hnung lama rontlan minister fleck car le ama zui tu rontlan ve te chu sipai duty te chuan tidingin entry ti angai an tia mingte an zota minister an lo tidinga mingte an zot chu hrethiam lovin in hauna in hnialna a thlengta a pilot te chu rang takin an rontlan let le a in hnialna a thleng chho zui zela Assam Rifles duty pathum jinga athu sadeu ber pakhat chu kolbem kholama minister security te chuan an hruai chhota a army lama an ho tupa havildar chuan thupa te choya a soi sak nuwa sipai an hruai chu an kaltir le ta ani sipai hruai le man anga ngai thei tura shen detained ani hi Assam Rifles lam hian an hrethiam lo hle ni in alang ngopa an ron thlengta a ngopa khodai petrol pump bula Assam Rifles so hian om phole silai eke tenen lo changin lo phardin an tum le ta minister le azui tu te hi dinglovin an tlan tlang ta chutia an tlan tlang zel chu bung bang la thang kong puya Assam Rifles so chuan an lo dang ding le ta ani helai hi video viral mipui tena kan hmu kha ania video a khan engeni sipai Assam Rifles ho le minister zui tu te kha anin hnialna an oka po kha aring hle ti kan hmu ani kha chiar chun zomila thudon danin bung bang la thlang kongpuya hian Assam Rifles te hian in hnai tak takin barel an lo hunga achak langphak maya chuan om phole thirnet tenen kong kham zongin kong an lo khara kong pui chuata perek kilbur an lo pha boka minister le ama zui tu te hi ding lo thei lovin an lo dang bet ani minister le ama zui tu te hi an lung a oi lo hlea in hnial buai lai na po a thlenga AR lam hian an kong dan an clear nuwa po minister hian an ho tu te biak adu thu asoya sipai lam hian an ho tu te phalna lo chuan biak arem lo thu an soi sia darkar ni vel lai mai an din nuwa CM phone manga ronin rolin kaltlang phot mai turin minister chu aron hrila rilruna takin minister le atim te hian aizol an ron pan le ta ni in thu don ani nimin lambo ruaka wanga phubalak na ninge yarin thein nizang khan PNE minister thupe kangin aizol khopuya AR omna power line chu kat ni in soi ania
eng bo ruak nge thleng zel don ti chu mipuin an thlir ta thup mai ani thubel Assam Rifles te hi hun engemaw chen atang to khan army pa ngaya pom an ni to a army pa ngai te nen officer posting po India rampuma anin kalpol vek thei to tun hma a an status ai khan an din hun asang to a Central Home Ministry nuaya an ni awangin state sarkar thu nuaya an ni lo hi an khelu tuk deuh ma thinem o ti a ol chang a ve fo thin army te kalphung hi dan fel tak ania civil mi te laka dan bo chiat na tual thana le pong sual le thil dang te thlengin dan lo anga an chelai mu ani po in mana an ho tu te kuta army kota an chungcha ngai tua turin pek vat tur anni mi puirong bol tu minister te hi anja em a misual le thil thalo ti nia rin hlel ang zia zanga geta entry lo ti te ming lo zia te kong bloka silai te nena lo chan chiam mai te darkar ni ve lai mai VIP lo ti din te hi a fel lo viau ani army te hi India ram veng him tu ania an service apoimo in aza em a civil poisoi lo le state minister te me po za pa lova an laka harsat na siam tu an ni fo chuan mi pui thlop na le state sarkar anga thlop na thopui na don an tan a harsa anga chuan ramta na an na tho zel na tura harsat na a thlen thei don ani he thil thenga hian atu ve po ramta na thok tu poimo an ni na in za to na soi fel ngai a ani po in do kan kila ho tu sang ten an soi fel kha akong dik jok ni in alange khati zong kha puwan nei thanga thuziak ania social media a tuna hian soizui mek ani in hemi chungchanga hian mizote nam anga kantan ruwala Central Home Ministry Bank Riat Phaka heng Army Assam Rifles tena Mizoram State zonga India ram State zonga Ralmuang ber a kan minister mipui ayowa kan than minister meu hetianga Army Assam Rifles ten anti buai hi thil ni phung ani lo hrim ti ngai dan alian emema mizote namanga kantan rual ahuna tun ang huna hetiang hun hi kan tong le zel pal thei ani ti ngai tuana alian emema chuwangin kan tlom ngai pol te mi sang NGO wangte ami pui nol pui hian min veng him tu rangai Assam Rifles te chet dan hi kandema Central Bank riat phaka oka riat thama engemotia kan du lo na kan lan tir te po hi thil om tak le tul tak ni in chinchang khezok te ngai dan ania tin Assam Rifles te hian zin vei vak engma poisoi lo ti riat ngoi thil dik lo a smuggling le khatiang anga kai noi nei mia lo te po an lo check ve mai thina mi puita na anin nom na hi tam tak a ani mizo mi puite nen hian ani na taka soi chuan tun din huna hian kan kar bo ruak hi a thaber lem lo ti hi achiang em a hei hi state sarkar te mi pui lam te po hian engtin nge niang ti a hi ngai tu na thui tak kan nei atul tak meu ti alanga social media a mitam tak ngai dan han thlir hian hetiang anga sarkar thu nei tu ten an power an han kat tir ve makte a heng te po hi kong le lama chuan an ti tur dik tak ani ve lom ni ti ngai dana aliana hetianga ti tu te po faktu tam tak an ani an tui supply te civil mi te ne na kanin tanpui ton na kong sang a hi kat vek chi ani
ngai dan nei te po mi tam tak kanom ti ariata social media thu post sang te han thirin mi zo mi puite kan thin arimani party thila lak chi po ani lo ti ngai dan mi zo mi pui ril ruwa aliana he hian mi zo mi puite ril mun khat min hruai mek ti alang chiangin ariata alomom tak mewa kan sarkar ho tu te poin ngun takin an ngai tu anga boruak thazok nena an chin fel be sei phot ila atha ome khati zong kha tun tu matana van tong official channel kan thlir le kan ngai thak ho thei ania kan channel hi subscribe like le comments te min lo ti sakram turin in khongai na kan han ngen le cheu ani